Razmera karte je 1:3.400.000. Ako je rastojanje između dva mesta u prirodi 1700 km, koliko je rastojanje između tih mesta na karti? Kako je nama dato rastojanje u prirodi, što je 1700 km, a trebamo izračunati rastojanje na karti? Prvo što zaključujemo da je rastojanje na karti sigurno manje od rastojanja u prirodi, pa da bismo dobili manji broj, onda ovo trebamo podijeliti sa 3.400.000. Jednostavniji način za dijeljenje u ovoj situaciji je da pišemo preko razlomačke crte. Znači delimo sa 3.400.000. Sad nam je ovdje malo čudno jer broj 1700 delimo sa 3.400.000, odnosno manji broj delimo veći. Pa da bismo to izbjegli, mi ćemo kilometre pretvoriti u metre, odnosno manju jedinicu mere. Kako 1 kilometar ima 1000 metara, onda će 1700 kilometara imati 1700 puta 1000. Kad množimo sa 1000 dodajemo 3 nule, to jest imat će ovoliko metara, odnosno 1.700.000 metara. Delimo sa 3.400.000. Kako da podelimo ovo? Pa za početak uvijek ćemo gledati da skratimo. Kako skraćujemo? Pa ovdje imamo 5 nula i 5 nula ispod. Skraćujemo 3 nule, a ovdje 2 nule i 2 nule i dobijamo 17/34. Međutim, mi ne samo da možemo da delimo ovdje sa 100.000, već možemo 17/34 skratiti sa 17 i šta dobijamo? 17 sa 17 je 1, 34 podeljeno sa 17 je 2. To je 1/2 metra ili 50 cm. Mogli smo izraziti u decimetrima, ali eto možemo i u centimetrima. Znači, ako je ova razmera u pitanju 1:3.400.000 i rastojanje između dva mesta u prirodi je 1.700.000 km, na karti će rastojanje između tih mesta biti 50 cm.